Ne. Rajko! To, bravo. V enem je razvoj. Ne bom. In akcija. Joj, samo pod posla ne gledate mi nič. Ja, ne vem, kako se je tu tam znašlo. Ti perverzniš. Veš kaj, perverzno je to, da ti po naših osebnih stvareh brskaš. Krasen, najprej me ukradejo, pol me pa še žalijo. Grozen. Jaz sicer nisem tat, ampak se javam Čak, jaz sem se jebala v pizdu mater. Ja. Čakal sem te. Ja, hvala. Ajde, pazite Jaz sem pa razmišljala o tvojem, kako moram reči, Rajko. Razmišljam o njegovem, ja. Ja. Bum. Akcija. Joj, sam pod posla ne gledate mi nič. Ne vem, kako se je tu tam znašlo. Ti perverzniš. Veš kaj, perverzno je to, da ti po naših osebnih stvareh brskaš. Krasen, najprej me ukradejo, pol me pa še žalijo. Joj, grozen. Če bi bil tat mal pošten, da bi se sam javil, meni ne bi bilo treba po vaši svinariji brskati, a? Jaz sicer nisem tat, se pa javam na oseben pregled. Nič ne skrivam.